Ake ngize la. Namhlanje ngithi ake ngizokhuluma nalo iqiniso inyanga yeshumi leBhekvini. Bafowethu benzeni ingane zakwethu? Ayikho into ebuhlungu njengalabantu abanamabhizinisi, abanamathenda, abanamateksi, abanamakhambane, abanazo zonke izinto. Yazi into engibuhlungu ngayo, abantu abahlezi bebathuka. Once umuntu waphumelela, umuntu ngaso sonke isikhathi ngiyakhumbula ukuthi labantu nebezophumelela waqala waba nento eyodwa waba neteksi. Ngiyakhumbula labantu abanamathenda ukuthi abavile ngabathi vumo bayahlupheka phambi kweni begijima beyo apply benza yonke into kuthiwa kunokuthi hambani niyofaka endaweni ethile hambani nokwenza. Uyakhumbula nomuntu oneteksi ukuthi namhlanje waqala ngeteksi eyodwa ngoba sebethuka kuthiwa bethwele. Leli gama lokuthwala laqhamukaphi uNkulunkulu wamshembe elichitha izingane zethu elibulalisa imindeni eqhatha yonke into. Akuve kubuhlungu ngoba labantu ababizwa ngokuthwala abantu abakuthukayo abantu bomndeni kube abantu abangomakhelwane kube ngabantu obasizayo emphakathini kube ngabantu ohlupheke phambi kwabo wasukuma wahamba ngenyawo wahamba uhlupheka kufa imoto owuzabalaza ngayo wazi wakukhumbula uNkulunkulu. Nibathukelana abafowethu lemndeni ephumelele. Niyakhumbula ukuthi labantu lezi zinto abanazo bese kuba yilabantu abanamamoshana abantu abamnyama akuthiwa amalunda kuthiwa amalunda lawa enu athwele nake nabambani. Niyazi ukuthi yini lo muntu owafaka lo moya ekuthiwa yilo moya wokuthwala ufuna ukuqalekiswa namhlanje ngoba imindeni iqhathekile. Bese kuba yilezi zangoma ezazi ukuthi nekuthiwa umuntu ophumelele neyohlola nje uzofika ethi kunomuntu lapha emndenini wakini ophumelele ocebile oyedwa uyena muntu othatha izinto zenu uyena muntu oxova into zenu emndenini yike phumelele uthwale ngedlozi. Iliphi ledlozi elikwazi ukuthi into namathele enhlanhleni yomunye umuntu azalwe nayo? Akuve kubuhlungu abantu namhlanje abanye bafela ukuthi basize umphakathi basize omakhelwane. Leli gama elitho lokuthwala liyinkinga ngoba liqhatha imindeni limixa yonke into. Abantu namhlanje abanye bayashona bashonela ukuthi ngoba naku kuthiwa bathwele. Benzeni? Uyakhumbula lo muntu uthi waqala ngeteksi eyodwa? Uyakhumbula lo muntu namhlanje ene-TLB enamateksi enawonke enamakhampani ama-security ukuthi waqala ngekhampani yakhe efufusa ekegeni mhlawumbe lo 5,000 kufuneka eholele abasebenzi enze yonke into. Nibathukelana abafowethu. Umuntu omnyama kufanele yini nekuthiwa uphumelela umlungu anihambi noma emagethini nithi lo mlungu uthwele? Nekuwumuntu omnyama kufuneka kwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu omnyama uthwele. Akekho umuntu omnyama ushonelwa umsebenzi wakhe kuzothi uthwale ngaye. Yini ningake nibuza ukuthi lenhlanhla namhlanje kunabantu abondla imindeni kunemindeni ehlela lidlile ngalabantu abathukwayo. Kumanje abanye o-taxi driver balele babhizi bayasebenza kudla imindeni yabo. Labantu niyabathuka. Ekubuhlungu bafowethu kodwa-ke kubuhlungu ngoba ngikhuluma iqiniso ukuthi le nto yokuthwala niyabathuka bafowethu kodwa impilo bebeyiqale phasi banama-truck namhlanje akaqalanga nge-truck waqala wakuzabalazela lokho. uNkulunkulu enibusise kodwa ngelinye ilanga